Mwithikise nenda ukwelesia Viasala utona kwambisia wina ngilita 10 kanao nini wa isu kanao no tena silingi Pedipe Viasala utona ambisi yote mbesa noga pig noga ibasa pe mawia utona kwambia utembesa niwe boss wa wiosu niwe boss wa wiosu ni wambisia na ndo need mbesa. Yes, pio resources ile ikwendeka pio sindu ile ikwendeka lakini kabisa we mbesa ile kwendeka na timbingi noko manana mundu akakuya kwata silingi kwata mauka njoka sota silingi maana 5. Imagine sini capital kambiye we nani wenyo ba enda kwa la me education tunene yok tumitukita we tuna javisi uluwa aingi maitona to asiako ima we enda uwe malu not malu enda uwe matuma maslingi yana ina kuna angu na we na sioi endo tho we makwasi maslingi yana you know iya ni sini twaneda yo kwa ni expensive na tujugu twa silingi pipiti uko njugu sana uko njugu sana na withi uwe na mavia utilange tulungu tonini nenda wina blender ila kithi ya matunda nyomba ila ncha kithi ya matunda ano sindu sia muthemba enda you blend sindu isu wamina uthia wamina kubibithia utilange tulungu tonini no ithia with a blender di jam. Imagine wase ubyoso uza sasa ABS wana ukevya kikombe ikalaka kaindo kati aka seleketa wa silingi yana wethi ocha yu yesu kwanza imboni mingimbe wa wimbi woka ndina nangia mawimbi kana mosu ma mutuunge wosu soko lakini uwe binyanganga munanga ngwethe ile asiana ID mwakoni kutumba weyawa kutumbula weyawa mwako you know we love kuma wa mundani. Imagine mondosu ni wathia na vinya tusongembe yolo wasienduta we ata kwithia witho sele food vendor ethia kibanda either cha kuthosia mathae matumbe nina kwigi mazao mama nwangu mithikisa na kuyati wena silingi kileti cha matumbe ama ngileti ameto nethi kwina meko koloko wenda kitha wena silingi maana ile na 70 yu mamba tiema kama maana 3 twige maana 3 uyu thowe manyanya masilingi 300 kana 500 endo thowe makamu kebe umwene silingi yana endo thowe isucio ka silingi 450 already endo thowe kindu ta kingi chao yiko wina yotuo endo thowe kitungu cha silingi mbao isucio ka silingi 470 endo thowe kindu kingi you know tonini wena capital ya silingi maana 5 alo koma niena mundu takenda msendi akuya kwata mwato ilona natine mwenye yunde wiyani yuwe ya mundu se mwe mande wiya wona utumba maana 5 ndukathio kayembe zuka nonyo uye chips na nguku swania utona ika na mbesa idiot na yiti na nene wene kanyo soda ni sawa pesa ni sia kusia bika kuoko lakini no mana wena maana 5 alama tumbe miongo 3 Yote matumbe jwe mamba tiyetele mota sa silingi mbao. By the way, metawa silingi 30. Jemwe 30. Tawa silingi 25. Matumbe asume miongo 3. Wina silingi siyaku mana thanda tu na miongo 5. Wasa na kileti kimwe. Lili kana makaa ando minukuwe uweta matumbe taileti taina. Isu silingi ngili na manele ileti ina. Na kile tumbi weyeta na silingi mbawe tona silingi mbao no mana no kana mbesa sia kunzeo kama sabu tasu swane ya kindu ta kuwa smoky ona inidi yawe ya mwingi no kamute yani okanini na sio tuipita kutoka yu tukatopa soya yakati ukatwike yakanyanya atuiditete kwacha swane ya sindu ta samosa lakini tukatuye sia mbaka tongi wa uasi anakuna kuru mutura ni Viasala uoneka totae nimana muwe mbesa mutura inado nano isi mutura weka hapo yola utawa masama kuituka tukanga masama kuituka tukanga mutura na hivi ya kivindu ingredients ni si amuthemba tosu kivindu kuituka you know pandu pe vitamini lakini ti lazima kukuonde obale lo eti silete mbemba tawo mawiya mabotha lakini methi la mbesa kitai siendo tambamboka matunda
nyina weto songia mbesa tajuko dithete uso na chai kawa metop mathoe twothoa swani ayulo wa ela kubyo enana siana a seasons ni kubyo ndo imagine kubyo uyuko ndea chai unless you were there is when amuntu that are addicted when ndo kubyo bite na lite bitete ngina muongo anipe chai no unywa lakini no manyakana kwikutithu windo ese soda ndo iti muno windo ese kiwas much as kwikutithu na ile unywa kewo keidi muno ende swani ya yuluwa ela kwa bioba no ne baja mune oneda chiko byowe asano masonga nga muno na be matauni na webuyi kaya juku iwe ya swani ya sweet njugu soda kewo na makaya na biye ni makwate ni anaskani alame ba ya roundabout kana junction tukwatie maikwatiwa ngali siungame nikana kuithia na mwatia ni omwingi wa ngali jam nikana ndo amathosi na kwandu wishwa byo ndule yako thosia kana wenda kwi miako kana kukwe na miako swane ayulo akuwa le heavy nundo mundu we mwako ne mwandu mu ya musele ayukate mundu wa mwako ukukua simiti na kituo ambate 50 floor na we mutwaya wende to mutaya musele na musele na chao ne kobzi mundu su enda kindu kilitu takitheri my friend kitheri kienda kuthi nesa no sia ndukatubulanilia kila cheyo kiandie na ichandie we ichandie ndukatubulanilia na ndi kingi ni yulu wa kuthowa uithosia nguku munani wayo kana wetoka munani wayo ngwatie na kuyino sio mundu kwithia na kasaida sowe munani wayo ngwatie simu wa customer mwene bata nake mbeyu nyanga nye nenda nguku ina nenda nguku inya na kileti cha mathai ana sio mbesa okay niwe tata swani ayuluwa kuthowa nguku uithosia enda wina nafasi utona ithisia nguku although ni a bit expensive kwa kuithia kwambia kasuiga na muthino mwingi na yese kwa yesio kene yale cha mathae ni yabika kwa kuiwa ni asioka ni nzamba nene ya itonya ukinya wisio kana isobika buno utona tumia mbesa umbingangangi lakini paba kuenda kuyo kambani munona enda uyo kambani ukathowa nguku katwa taunini matauni kibathoka niyo nyonyisia ndoko ta uyusi ko maundu ba muthembos uona mautedia na manyaka na kwa alama kuithia nguku wishwa no isa ukwata matumbe no isa ukwata mbolea no ikwata nyama uithosia nguku kwa tembesa mbolea ya nguku wishwa ndile uthowa na jithia strong no mbolea nguku yithilanzio muno kwa kubanda mbuka na ndi kingi ni kusawia sabuni na ditwena sabuni isi au koloka swani alama na ili wakoma na mundu umundi ni mwiso amwi licha ya kwitha ye back to school wakoma na mundu na unenga silingi maana ili enda ba OTC nene yulo aba ilobi yu ne ilobi yu nina bika ilobi nina koma na mundu anenga enda ba OTC kamkunji endo thowe sindu isi akwetha sabuni newe se litomwe ni silingi 5 1 liter 50 bob na ila wathosia lita 5 isu ni silingi 250 thosio na silingi maana ile lita 5 anawe sin grade ezi wathosia silingi maana ile wishwa ndu leo kwa bakube lita 200 twende 300 kana mbingangi ni wasawia mbesa na kingi ni ilasiana si evingete ana masomete walimu webu kulya yungande kwende angatie si yene mwiweka kwa skulu si akene si kwandika si lazima uajiriwe huko ila skulu si avingwa osa mwanyosu tuition siana onela skulu ibingwe etwe siana suma skulu as alia saa 10 na ukakwati ani anasi ukamanya tuition ya batani we skulu ukamanya ukatuition ya kanganyana kila muthenya ndwi ya silingi 50 kana yana sini mbesa walija tuition siana 10 kwa muthenya sini silingi ngeli ndo akandu yenasio tuition medne 5 imagine kwa wiki nwazo ngili 5 na kwatina tisio kwatanya na kingi ni kuthambia ngali na carpet yuba kwa kuthambia ngali
penidio tutauno tatuili kana tutuka mwe 50 na kiwo na sabuni. Very simple, very cheap. No kambia Viasala. Na ndo ti lazima ndo nona la mitungi miku itautaki huoka ile la mongo wa ile la mongo ya kuibudhukita tembo wa mutungi usiwa ulo oba noli kuwaende ndo ni wakwata akuthambia ngali. Na kingi ni ndio pointi ino nenda ukuwete one sangu yati mnani weyo ni sile kikomba kwa jetene tukanguli nende tekara nundu ngosungi yangu nende totema bell ya mutumba na mundu ula kikomba saa 12:30 sia kiokoni walikuwa wengi kila mundu okitothowa akathosie kana wangisio kana siasiana ni asiata suani ya yulu wa kuthowa ngua ya tu sia mutumba bed sheets zitaenda ona ila mpya enda na ubikie ba yulu kwambia na stock ya mbesa mingi sawa lakini bane nene ana wewe na ngilio 10 no sani ngilio 10 ende diata suani ya yulu wa kwambia Viasala tawa uthosia wangua na ya tu sia mutumba ondumwe na mauta spray timarash na kila kingine muno yisi ya mauta na spray target customers aingi ma spray ni meba meaka aume timu no meoko lakini timu no ndi kila kingine mauta ata enda bekindo kimbesa mwithukisia na ingi mabothasia abisebe ya mwe hai wa standard yako nyikindo msemti ya unyungi wa mauta ata mundu akwa haja yako ni pesa nyungi wa mauta ata hali chambesa hiyo ni pesa wezekana chana ngando ingi ni kwithia mundu yasia tiwa kuma we amuna usuti wa class chakwa kiuke tuma wika loba ya thina no yona mundu ngiwe ni wasomie degree yake na sio mubuko na we maybe mwaminite mwe na mundu ne wake iye Viasala yake akuthosia mauta mata kuthosia ngwasia mutumba tiaga obuthia mawiyaya na kila kingine kubuya ndungua yuba andu nidia capital kubuya ndungua ando mwana kumathambisia nyumba kwinza level nima kumabandi amboka ndo need capital. Yes ni we are saibwa lakini we also ni we yandikite uketha wisi ni wosa twasie tenda order weekend yune thande bwangu akwenyanganya wa kianuni bwa unene amukite kwanganya mutnosu ene ukebangia duty yako no kanena na customers mako na kumana na kicho nde moja wao nde bottom line ni kana pata wako ni mbesa pata wako kendo amusembi kuma balani nukitba ni mbesa na nauma wako tikungu ni kuyumanda mbesa maisha na kuyate mwedukisia onoka kwata onanga kwata motivation motivation quotes kunenwa kutabwa kwiki wabinya kwiselande tone they need mbesa uwene kana maisha menda mbesa ono gatuwa kwata motivational speakers nende kanisani kwa sia amen napokea I receive mundu akwa you receive yes you receive lakini no kidito chako nichoke isa ukutedia mitambo ni Athiani Fm nitawatina kindu wa musembi.